Namar kajing bampat la bansiu ke office u Deputy Commissioner Kariboy District syaki try kali kamai ya kapisa kabadang sa nadu kapor kajingwan ling shop ke klam COVID-19 bat kumju kabanadu ke election MLA kepadang Sudam House 6 Arja Arpulai ke Joint Action Committee jong ke all Riboy passengers vehicle kabari ke kenhunya senrop lang jong kinongnya kali kamai nadu ki sumo ki taksi ki pick up bat ki bus menta kesan tarik unaitung Arja Arpulai kila lej panya kendu biang yo Deputy Commissioner jong ke Riboy District u Arpit Upadhyay na kebentaban penken mau biang yo u halor ke jing jong ki driver. Habaya keren bekilat patai kubor hadirin bala deputy kendu yau Deputy Commissioner uba Binas Makri kumu chairman bat uba Vincent Sokwai secretary ke JAC kila penpau ya ke jing sodiau halor ke jing pensakut ya ke pisa ke badai ban pelat syaki dongnya kali lani kitrai kali kamai bat gani ke jing penslam ban pelat ya ke pisa kala keta shisha ya ke yok ke kot jongki driver kali ulai thuru ba kani ke dei ke sien ke beningkong Riboy District ban pensakut ya ke pisa ke bala syempor daki benai. Kani kadi kesin ke baar dengan kendu alor kabil election bat kumjuru kabil corona badangsa bat kejong ka Republic Day nadu Independence Day badangsa ni wan petken mau mentakas ngi te na kaliang jong DC lakular ban pendep apo ka news ngi nak yang jungiru ngila dawa pa lakum tak puno kidai ben pendap apo ka news ngi namar ka hakan ni kesin ke bentong yawan kenduk lakular apo kasasi kamnam siso ai te hakan ni kesin ke bar benta ilakular apo ka news ngi ban pha da ka jingtho sha CEO jong election commission ban pha biang ya ka pending bills ke ba duna te nakaliang jungiru ngin yai up ya ketika news ngi lada nakaliang jongka district administration kam nom syam pelaj ya ke bil jungi ngin yai cukmat ngin syam dakwe pat kilat kilenti kiban persya ya kene ka jing penslam jong ka district ban pelaj ya kene ka bil ka jongi hanre ngila yai up nadu bakut election hadu menta kinam patiau ye kene ka jing yasha jongi ke kumta ngi nakaliang ki driver baro bat ki try kali ngila sa shitom kat hadu kat kini kisngi te kumta ngi ketu ya DC Bedon Burom ba in le khamkloi kumbai lakular lada inamla ban le hapo ketai kepor ke ba ilakular ngingin sim ya ka sinjam ke batenge da kino kilat klenti katkum ke badai ke bangi hab ban le namta bangin penbiang bangin yo ya ketika jingsiu kibil bangi la ya tristom kali kiba wan duty hangne kimduna naka sanspa teli te katkum ka government ridhi ka government kadai bansiu katkum baki dai hok banyo kador kalong khatsan spa shpau shi tengka shi sngi te don ki ba lek hadu ar banai lai banai don ki ba lek tang ha kapor election andrei ompadon bayo tang iweiru ya kane kabil ki bawan hangne kamdei tang ki kali passenger lani kisumo ki kino kali bakit passenger handrai wad ki pick up ki buan duty hang ner kim patdon bayo tang iweiru kata kadai ke jinge ke bakrau ba nakaliang kinongbu kali ak thany rubhoi ke kendu ke jinge hakini ki election ne hakno ka baka government ka don kam nakaliang jongi kinongbu kali ngiasno keti kediang keti kumon ngi syai ai kali nakmta bat penbiang ya ke jinner kam jong ka district brokowei handrai ka district hi ki bor bapnya ya ke district nakaliang ke DC office hangne kim nom patiau yangi kim nom perlaj ya kawairu kabil keba nadu kapor corona hadu menta ka election te sassin iban khia ya ka nika district administration kadayun pelaj kamploi ya ni kabil ka jongi kat kumbangi dehok banyo nakaliang DC ula penpau ba yakidau ba balai kasakut kabil hapo Riboy District ula penpau ba
kadai ka jing pha pisa duna napo state namar kata umla ban benta ya ka pisa namar ki pisa ka ba uhap ban siu ki babun nadu ki nongsyong dukan nadu ki basnai ki pandal ki kali kumta terter ulaai ki daw kana kaliang ga jungi ngilaong ki daw ki babun nrei ngim kwa ban ikren kita ki daw kan rei kai ka bangi dawa penlait no kamplo ya ka pisa namar ba kadai ka sin ka baningkong ka history jong ka ribhoi district ka jungi bai ka pisa election ka slam hadu katne kumansu yathu yapi hakipor ki bamanswa ki snam ki baladap hakipor election kam juja kumne kinoi noi kali ki balawan phai na ki duty marsin wan phai ka ju hi kasngi iyo ya ka pisa ka jongki umdon kam ban ap lane umdon kam bangin wan ni kendu yo DC andrei kane ka dei kasin ka baningkong bat ka ba pensa lengo bat pensa yangi hapedang ka umdum halor kine ki jinge ki bangi kendu kumbansu yathu yapi haswa ban bat iki kali nak benta ki duty omdai tanga duty election andai ki kiwe ki duty ki ba ka sarkar ka donkam ban bat iki kali ki pha yangi da ki jingthot balada phimwan mi lane phimwan report hapo kata kasngi ye kali jongpi ensis anakin penduk no iki permit rengkat ye ka bansis ye ka driving license jong driver karena kali yang ka jungi haka jingting haka jingberngem ka jongki ngihap banwan pendam ngihap ban ai ya lagi kali bakin penun kam andrai ka basnusi endal adap ka kam omdon bapetiaw yangi bat ka babu jing bah yangi halor ki kwat kisla kumba baro ngiatim bah ka por ban renew ki kwat kisla ladang imla ka don ka jing pun stom ka bateng da ka bangi hapsiu ki kuna ki babun mensu ya thu ipim ta lada chisngi ka permit ka jungi ka fil ta ka mut klam jing map si paw wajar ngi sadan kuna san phau tengka ka fitness chisngi ladang imla bensiu ka por babiang te khen me phi menta da ki benai ka pisa jungi ka sa te hakano ka rukom ngin siu lane ngin renew ya ki kot kisla ki bangi ha pen renew ngin penkan maru sesin lane ngi kenturu ya ka district administration balada hakane kenti ka bamenta kam simkya ngim banse bangi ki babu i kali ngin om siu ya ka tax ya ka sarkar kane ka de ka jing pentip na kaliang jungi